Abang sik kade yang awal atau sama kalau menjadi kadang. Top ini putar cetong kalau nih lips tapi ini ngarang nanti tuh pan magai ini abang so video lah magai nih Fashion Week audition ada second audition besipu asal sipu bon nama nih lah dah gunpol nanti tuh pan kopi pisa dah kedoma kopi pisa dah cepatnya mah nanti kopi pisa lah ang tuh pan ngeklaim kita ada bagian ini itu pan apa kenapa tuh masih tanggal aku ngomong ini apa kelihatan mau bang ya fotografi George Timo alang lele George fotografi nanti tuh temen telang bompo alang lele apa yang jadi tuh dah cengbo ang sibuk lama tuh ya lama dah sih nana bang ya bang soal program bang deng bompo oke nanti tuh pini side mana bang ya itu ya ini dah lang sibuk landak cengbong tapi ni odak all karbiang long along mana sono raji seperti long aman ni pun ledak isi audition do kusipu lagi ada audition long itu mah seperti dunia fancy cibang ya soni ne cini dalam mana ini klub kalau berapa dah video lah di sana jadi apa ya ini man the best oh thank you. Please present on the stage. Bapak penjiran tak taksam poster juga. Oke poster dengan taksam. Itu lakukan aku sudah sihat dan mau, lebih. Parang nak mau itu ladang sang dah tu bertengke itu kasih ciru ini itu ladang ciru ini itu bertengke itu ladang ekor yang face kita mau ekor face mas itu ladang itu bertengke. Nah kalau di mana ya? Nenek introduction. alang itu audition भी वाला ना पासरान Then you have to go that side. And if you are entering from that side, then you have to come to this side. Can't you start once again? And first round, let me tell you, if you are entering from here, go straight. No need to stop. No need to stop here. You have to go straight here, return straight, and you go this side. The second round, you have to go there, then pause, then turn, then stop again here. This will be the second round. Yeah. Okay? 1.5 pose. 1.5 pose. That is called 1.5 pose. And the third round will be the circle round.
Size kami masih banyak dia lah. Domai thap ni. Respected judges and all, everyone present here. My name is Sarilong Harpi. I am from Kirni Kamhong. My hobby is dancing, cooking, traveling, and my aim in life is to become a model. Thank you. Prangsi kadang kadang bagi panda tini citong itu memang so mai long. Apron sai bidoan lapen jupo jilpi kadang bagi panda nili dan ang itu man putot ni kan sama kadang baju tu loh. Nili men lagi humson teron lapen nili kewang jengkha kania rong pia rong pen lapen nili kai ke iklembo masai lagi lord cupi lapen ikan kilun lapen nipini polong kaceratu ning hangpik lapen nili kemang lagi rada farman karjap sekantu lapan nasi dilang sinton kalau Kado nilimen angto kru nili kibang hongkram tinyali pe nilimi kailo kiman kang tu lagi inut mesen abang pu. Thank you. Kang Kim Tera. I live in Bangkamakan. My hobbies are modeling, playing football, singing. Thank you. Good afternoon, judges. My name is Angli Kropi, and I'm from Menmizi Krora. My hobbies is dancing, and I want to become a modeling. That's all. Thank you. Round. So starting from Bijoy Ronghan. So Bijoy Ronghan, this will be your second round, which will be I think you know the steps. So we start the second round. Music. Bijoy Ronghan. Clary Rong Harpi. Bumson Teron. Angtong Pro.